ariko kandi nkanjye ujye ugira umugisha wo guhura nawe, ndahamya neza yuko uyu Chris Ndikumana ari umukozi w'Imana isumba byose. Ibintu byo guhendwa ngo bana ngo umuntu wese asimye ngo ndi umukozi w'Imana cyane binshitu jewe cambona neza uruyo karuje mpagaze nkonga ruraza uri kumva jewe ncamfata inkoni ndarukubita gwari runini rutagiraho rurehere ari rurerure ndarukubise mbona ruragize trace rurakwaburutse ku ruhande rurakomeretsa ariko ruguma rugenda urumva sinari gushobora kugwica urumva cambana ruvuyemo rero Chris Ndikumana afise ari mu kamodoka kakajipe nkaba mbeshe nongeye kurahira Imana yo mwijuru c'impana. Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bikomeye kuko nshaka kubereka ikinyoma kinini cyishe mukuri kandi gifite abagikurikiye benshi. Icyo Kigali ya moshi cyangwa se train ari mu kuvuga ndaje nkigusobanurire, nibi byose ndaje mbigushyire ku murongo mbisobanure nkuko ibyanditswe byera bibivuga, bipfa kuba ari muri handitswe ngo gusa tega amatwi. Urana wa munsi bari hariya mwari hariya kuri ETS, jewe navuye iyo mva ndushe ndavuga Mana reka ndyame gato ndarusha. Saa 3 ndikanga nasanga ndyame 30 minutes canja mu nzozi cambona Chris Ndikumana atwaye tre urana tre ishaje gishaje gose muga nkabona ahantu haca n'ahantu habi cyane hatembagara gutya hari Mana ahantu habi barabara ribi cyane cambona ahantu hose iyo tre gendiraca abantu bagenda barafa mani kora ku bugombe bwanyu mwebwe jewe kuva aho yagiriye hajya kuri stade Chris Ndikumana sindabana n'umunsi numwe igitangaza kihabaye ngo umuntu ngo yaragwaye ngo amaso ngo ntiyakanura ngo yahumutse sindabona ibimuga vya nuko atavyushaka kubona kinetse babandi bagenda bacumbagira hejuru ko amafaranga yabaha nubwo bushobotse yara transfer kandi kwerekwa reka rero ndabakurira inkoni ku gishisi ni kubera mwebwe mwumviriza kanguka mwumviriza ivyo nyene nta n'ijambo musoma urumva mukunda gufana ntimusoma ijambo ry'Imana rivuga yuko rero burya ibinebwe byo gusoma no gutizera nivyo ndakubwiye ibintu by'ubuvugishwa nivyo ba faible spirituel tumye nza kuri uno munsi kandi ni ikintu kimaze imisi yo kiravugisha cyane abarundi ni teramo geruka kuba ku itariki 18 z'ukwezi kw'indwi nyene cyateguwe n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana cyakanguka mukamenge kuri ETS aho ari igiteramo cyateje uruhagarara mu gihugu, ari igiteramo cyabayemwe abantu benshi barenga 300 50 b'abanyamahanga baje mu Burundi, ariko kandi igiteramo cyasozerewe hapfuye abantu bagera ku 9 abandi 8 barakomereka ariko rero cyateje uruhagarara menshi bituma bashidikanya ku mukozi w'Imana Chris Ndikumana mu gihe ari umukozi w'Imana akunzwe cyane mu gihugu. Abavuga yuko Chris Ndikumana ari umukozi wa Satani, yuko ari Freemason, ndetse hari n'abandi bavuga yuko ivyabaye mu giteramo koko ari bimazi Chris Ndikumana yatanze, ariko kandi hanabemeza yuko ari umukozi w'Imana w'ukuri kuko avuga abantu bagakira ibitangaza bigakoreka. La première fois, quand il va sonner, vous allez lever le téléphone, mais gardez le silence, qu'il n'y ait personne qui parle. Et la deuxième fois, ne dites rien jusqu'à acte prophétique. On va faire un acte prophétique. On va déclarer Jésus. À cet et on va crier. Même ceux qui sont à Moussaga vont entendre ça. Et on aura fait quelque chose de très puissant spirituellement dans les lieux célestes. Il y a quelque chose de puissant qui sera fait. Vous êtes prêts? Apôtre. Première trompette. Ya kabiri. Ya gatatu.
Ya kane. Ya gatanu. Ya gatandatu. Ya gatandatu. Imbere yuko agira iyindwi mitegure Préparez-vous. yabwiye Yosuwa Il a dit à Josué, iyindwi niyavuga quand la 7e trompette va sonner, ntimurindire ko nza kubabwira n'attendez pas que je vous dise inguvu zosigaranye zose toutes les forces qui te restent. semere n'inguvu zawe Tu vas zose crier de toutes tes forces. kandi hari abantu baza gukira izindi ndwara Il y a des gens qui vont encore être guéris. muri ako karuru Dans ces cris, hariho amadelivrance agira abe il y aura des délivrances. muri ako karuru Dans ces cris, hari abamarayika bari ngaha il y a des anges qui sont ici, bagira bigaragaze qui vont se manifester. muri ako karuru Dans ces cris, duceceke mukumva inzamba ivuze quand vous allez entendre la trompette, Yes! 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 abantu bari bakwiye gukurikira ibitangaza cyangwa bari bakwiye gukurikira ijambo ry'Imana kuko n'umunsi tubona ahantu haba hari ibitangaza ariho huzura bitandukanye na hahandi bigisha icaha. iyo abantu rero bashize amaso ku gitangaza baba bazi yuko no kuyisengera kwabo birashoboka ukamenga nta gaciro bifise na bibiliya yabo ukamenga ntisa n'iyujya bavuga ko kuri bitangaza kandi ari yimwe kuvuga ngo wahuye n'igitangaza urakira izo sirira pinduka ryari waruraba mu mbavu ibyo ntibizotuma winjira mu bwayo bw'Imana. Hari abakozi bakora ibitangaza bakita abakozi b'Imana sibyo bagahuha muri mikro isengero ryose rigatemba ubwo bushobozi buvuye uye nubwo abashitani nubwo abadayimoni we nicyo gituma je kenshi uzokumva hari inda niza abakozi b'Imana ntabamwo ko je ugize nk'ibyo turi kuwe mu nari no cyane bikubwira d'abord ivy'Imana yavuze ko biranditse biri muri bibiliya hari ibindi bintu yakurengereje ko hariho nagira hari amasezerano yayo ndi Imana ituma bakozi ya mu busesenguzi bwacu tugiye kwibaza kuri ibi bibazo bikurikira kugira ngo namwe mumenye neza niba kuko ibyo tubamo ibyo twibwira ko twizera inzira tunyuramo twibwira ko tugana mu ijuru mu by'ukuri ariyo koko ariyo turimo koko cyangwa se twarayitaye ahubwo tujya mu yindi nzira ifite ahandi tujyana mwirimbukiro ntabwo natinya kubivuga. Kuri iyi video rero ntabwo nari ndi mu giterane ariko nabashije kubona iki giterane iyi video aba barekuye yavuye kuri channel ya Ndikumana ariko hari ibintu byinshi byagiye bivamo bigaragaza ko mu by'ukuri hari ibyo kwibazwaho. Cya mbere imyambarire y'uyu mugabo ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari imyambarire y'umuntu w'umukozi w'Imana kuko wo ku rwego rwa apotre. Niba kuko ari apotre ntabwo imyambarire igaragaza ko ari umukozi w'Imana. Ndagarukira aho ngaho. Ikindi cyo kwibaza ni ziriya mpanda zisobanuye iki? Ndaje kubaha
igisobanuro cya ziriya mpanda zirindwi uko ziboneka mu byahishuwe. Ikindi byaba bisobanuye iki kuzimya amatara igihe bari mu kuvuza impanda? Izo mpanda byaba bisobanuye iki igihe bazimya amatara kugira ngo zivuzwe? Icyo ni ikibazo tugiye kwibaza. Ndetse ariya magambo yavuze, niba ari bien, niba ari yes, niba ari ninde wayumvise ngo abashe kuyadusobanurira avuze iki? Iriya jambo yahamagaraga iki? Ni izihe mbaraga yari ari mu guhamagara? Icyo nacyo ndakibasobanurira neza mu kanya. Ndaje mbabwira icyo bivuze. Ikindi kandi gatandatu, ziriya mpanda esheshatu za mbere zivuze iki? Zivuze iki esheshatu za mbere? Kandi se impanda ya karindwi, iriya myitwarire y'induru ku mpanda ya karindwi bivuze iki? Bivuze iki? Ndaza kubabwira, hariho n'abagenda bakikoreshereza udusanduku bakazana ngo ni isanduku y'isezerano ivuye muri Isirayeli. Hari abagenda bakazana bagacurisha ibitereko by'amatabaza, hari n'abagenda bakazana ubutaka n'ibindi n'ibindi, bibwira yuko hari icyo bishobora kubafasha. Rero ikindi icyo twakwibaza ni iki? Kuriya guceceka byo bisobanuye iki? Bisobanuye iki? Kiriya igikorwa cyo guceceka bisobanuye iki? Ni ikibazo wakwibaza ugasanga ibyavuzwe bitagize aho bihuriye n'ibyakozwe, bigatuma hari impamvu ifatika yo kubishidikanyaho. Ikindi kandi aravuga ati, we mu magambo ye aravuga ati, turaba dukoze ikintu gikomeye mu isi y'imyuka. Mwabyumvise neza? Turaba dukoze ikintu gikomeye mu isi y'imyuka. Iyo myuka ni iyihe? Yarayivugiye, turaje tuyivugeho. Kandi aravuga ngo ni ahantu ho mu ijuru. Bibiliya nayo itwereka iyo myuka y'ahantu hose ho mu ijuru, turaje tubirebe. Kandi aravuga ati, hari abamarayika bari hano bashaka kwigaragaza. Abo bamarayika bigaragaza ni bamarayika ki? Kuva ryari? Nabyo turaje tubisesengure. Hari abakozi bakora ibitangaza bakita abakozi b'Imana, sibyo? Bagahuha muri mikoro, ishengero ryose rigatemba. Ubwo bushobozi buvuye uye nubwo abashitani nubwo abadayimoni buri, urabyumva? Umuntu agahagarara ari imbere ngo ukabona abantu bose baratemba, ukabona umuntu agize gutya, abantu bose bakagwa muri ikote. Nibyo ariko uravuga ati iminsi ya nyuma Yesu yayivuze azoza benshi, kandi benshi kugira mu bemere bazokora n'ibitangaza. Ubwo tumaze igihe tuko turabibona. Muri ico gihe rero igitangaza uzobona ku muntu no guhinduka mu ngeso ziwe. No guhinduka ingene yumva, ingene abona, ingene yumvira, ukaraba ingendo ziwe, ukavuga uti uyu muntu hari ibintu byahindutse kuri we kuva yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Yaramwinjiyemo, turabibonye. Jewe iyo ngomba kuja muri ibi byo kuvuga byo gukora ibitangaza n'ibindi banabikora. Jewe nagiye usinze ko uhora wumva umuntu witwa TB Joshua. TB Joshua. Hari umuntu akomeye cyane muri Nigeria. Lagos. Jewe naragiyeyo. Yiwe. Muri Score One. Score One niko yifishengo giwe. Yitwa Synagogue Church of All Nations. Uravuga? Hari umuntu ateye ubwoba. Amahanga abazungu bose babasanga. Bije ndiko ndakubwira. Agize abantu gutya baratemba. Bandi ibintu bikabavugiramwo bakiruka. Abo tware kubaducisha ku murongo ni urabona kuri checkpoint hajya bwiye ahantu hari abategetsi bagucisha muri cakindi kugira ngo yingiwe niho twaca twese. Uravyumva? Bagende bapima ni nka checking bagiye. Je bashize ko wapi? Sinatembye. Oya. Nta ni byavuze. Ndihore.
barasubira wapi baramuhamagara batuye umuntu warananira wapi ati umuntu ananiranye iranga ego mugabo navuga ishengero ryose haba ari ibihumbi nka mirongo by'abantu igitondeye kubwira jewe hari icyo nakemye kitanyuze neza mu bwonko jewe ndaza gusasangura impwemu ibintu ngira amakenga menshi ntavyo novuga cyane kuko abamuyoboka mugabo naga ntabure yuko muri iryo joro saa 9 y'ijoro yatumye protocole baza kumvyuraho njyana yego twarara nyene aho kuri squad habwa ati genda uhamagare umuntu ari mu cyumba kimaze kunuku arahamagara ndabona niki ngo profeta aragukeneye si saha ati sawa kanzi tagenda tuyicarana aramba ati urinde wewe gende naka waje gute cyena zaye nabandi baje kurondera wewe twaje ndondeka eka kwe Dora bandi bayibona nk'amahigwe atagira upangana kumva yukurondera jewe wapi wabyuka kugeza hamwe ati mbwira ikintu we wumva no gufasha ndabwo ntarakimwe ntakihari kandi ari umunyamafaranga we apana amafaranga n'ubushobozi mwishengero biratanga amafaranga uko umuntu bamuhaye amanayira miliyoni ati muhagenda hamucoye burisha ya mahirwe amahirwe ubu ntayo mbonana ntayo vise urabyo ego ndavuga nti wapi nkubaza kwiyumvira umuntu yaje kumbyura kweli nabo sinagenda murondera ego cyende gaha nzokwisubira inyuma kuba kanga mugabe ibintu byiwe yabonye ko je bitamfata ego ego arensista kugeza amakarte de visite yiwe ego ndayifise uzo ndayikwereka ushaka nayikamera ibere na nimero yiwe privé ego yandikisha ikarama ati iyi nta wundi yitaba nije ndayitaba uzondondere ni wumva hari ikintu wumva no gufasha acampa n'ibitabo bibiri ibyo bitabo bibiri by'ubuvugishwa nabyo ndabifise aranandikamo arasinya kumwe ba Ronaldo basinyira abantu kugapira orthographe yaza mugabo naganda kubwire iyo mba narabishatse ico gihe kuko ico yatanga kirekira bamwemera cyangwa ashaka yikundiye hejuru ko amafaranga yabaha n'ubwo bushobozi yara transfer ariko je niza yuko nta muntu ahabwa ubushobozi n'uwundi umushobozi buhabwa n'Imana ubushobozi noronka ari uko ari uwundi muntu abumpaye ubwo sindabwemera nko bw'Imana jewe wapi ariyo mpamvu ushaka kuvuga ibikomeye uyu munsi kandi twiringiye yuko mu bantu 100,000 Imana ishobora kurokoramo 2 cyangwa se 3. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye ariko mbere yuko mbivuga ndagira ngo mubanze mukurikire iyi video hanyuma tubone kuza. Ndabwira Imana wa mana we urazi ko ukunda kunyereka yego akaba ari umukozi wawe uzunyereke ko ari uwawe akaba atari uwawe naho nyene ubinyereke ndasenga ndiryamira hari saa 9 donc 3h du matin je ndiryamira yes je rero nsinziriye chambona niyo ndoto narose indotizi zibiri imwe y'igihugu ariko nta novugira ngaha hamwe niyo ya Kristo Ndikumana urumva jewe chambona neza uruyoka ruje mpagaze nkonga ruraza uri kurumva jewe ncamfata inkoni ndarukubita gwari runini rutagira aho rureherera ari rurerure ndarukubise mbona ruragize trace rurakwaburutse ku ruhande rurakomeretsa ariko ruguma rugenda urumva sinari gushobora kugwica urumva cambana ruvuyemo rero Kristo Ndikumana afise ari mu kamodoka kakajipe nkaba mbeshe nongeye kurahira Imana yo mwijuru c'Imana uri kurumva kandi ndazi ingene nerekwa jana ingene yitonze
Chris Ndikumana rega sintinya kubivuga ibitutsi narabiriye si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubw'icumi si ubwa 20 urumva mbama abantutse nariyakiriye n'ubu ndabisubiyemo urana wa munsi bari hariya mwari hariya kuri ETS jewe navuye iyo mva ndushe ndavuga mana reka ndyame gato ndarusha ntitangyama muhira 30 minutes sinari bwamenye ibyabereye kuri ETS narabivuze kuri Koko Empire narabivuze azogenda banarabe none bene baraza ba visite rega je nta kibazo mfise uri kurumva yego je nchambona sinziriye ijya samedi nyene chambona hari je nahise njya amasambiri na nusu yego me saa 3 ndikangura nsanga njyame 30 minutes canja mu nzozi chambona Jesi Ndikumana atwaye tre urana tre ishaje gishaje gitre gishaje gose muga nkabona ahantu haca n'ahantu habi cyane hatembagara gutya hari mana ahantu habi barabara ribi cyane cambona ahantu hose iyo tre gendiraca abantu bagenda barafa je nari hakurya kwera ahantu tre yica impande haba hari hamabarabara acamwe abantu urumva je ncandikangura ndavuga mana none ndavangiwe ibi nibiki je ndavuga reka nje kuri YouTube ndabibiriko ibyabereye kuri ETS sinari bwabirabe ndara mbona ngo abantu ngo bapfuye je nca ndabifata nyene ko ari bwa butwiko nyene abantu babironderera bashaka umuntu munasebye n'umuntu oya pana gusevya je niyumvire ko ari ama views gusa abantu bashaka je ncamamagara abantu kwanza nayo narakurondeye ndakubura uri kunomva jamusi nari busy nanuzuye mpemu yera sinashaka umuntu amvugisha komera uri kurumva ndakubuza hari abandi narondeye baca bambwira ati none wewe uri mubiki abantu bapfuye byagenze ukuntu ndavuga sinababwiye ibintu mpagije kurota ndanuma uri kurumva ndaguteye inkuru hirya yaje nabonye agwaye aremvye ari mu bitara agwaye aremvye mbona umugore we duhura ku muryango muge Chris Ndikumana umva rero wewe kwera kwamaze kumwishiramwe ucuga umurota n'ibintu bitaba oya gusa Imana imuzigabe niyagwara naho Imana imukize yego uri kuruba je nta kibishobora kwifuriza umuntu mugabe bihari ndabivuga urumva kandi umuntu avugisha ukuri abantu ntibamukunda ariko nyene uri umujournaliste reka ndakubahiriza ijambo ry'Imana rivuga neza ngo yego mu bihe by'imperuka hazoza abigira bavugishwa n'Imana hazoza abigira bakora ibitangaza mu izina rya Yesu kandi bazokora ibitangaza bizokoreka pe sivyo ega na bado nta nibitangaza bihari habwo je sinabona abo sinzi nabwo n'ibintu abantu bibahabura kuko je mba muri Chris Ndikumana nkuya musi nta bintu bitangaza yavuze yigishije ijambo ry'Imana bihari nta nibitangaza no none ko aza ngurumva wewe wenyine wavuze ko ibimuga byamugurutse jewe nce ntanga emiliyo uza n'umuntu yamugurutse hajya kuri ETS canke yari impumyi avayo yakanuye kagenda reka ndahubwira Emilia umunsi nta mwanya wo kuvuga ngo hamagare ngo abantu ngo basengere ngo ibitangaze biki nibiki yarahejije kwigisha acavuga ati reka dusenge acatanga umwanya wo gusenga mujya mwanya wo gusenga niho abantu bagiye bamuguruka najega bariko baranerura quand je suis venu au monter ego on m'a porté naje no petit frère je suis venu avec mon petit frère vuye kwa muganga direct chanzanga je suis venu de l'hôpital directement je suis venu ici watambuka dans opération d'avuka diriye le 18 kumubona Chris Ndikumana naramubonye Chris Ndikumana muzosi je l'ai vu dans mes rêves Ndakwaze uranyumva Est-ce que tu m'entends Ndakwaze imbere y'ukuza wabona avant de venir je ne voyais pas urambona est-ce que maintenant tu me vois vous avez porté urambona le chapitre blanc ukogende Ndakwaze urambona est-ce que tu me vois oui libre Kabiri. Ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Ringo.
Alléluia. Igitangaza mwakibonye. Vous avez vu le miracle? Uyu ni igitangaza. C'est ça, c'est un miracle. Alléluia. Uyu munezero mushaka quand tu as conçu. Quand j'ai conçu, je l'ai envoyé le message pour dire que j'étais enceinte. Igihe nibungenga naramurungikiye message kugira ndamubwire. Yarungikiye wa undi wa muganga yambwira ko bitashoboka. Et elle m'a répondu, qu'est-ce que tu parles sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Acambona ati ivyo uri kuravuga ntibishoboka. Et je lui ai dit, vous donnez les médicaments, mais c'est Jésus qui guérit. Aramubwira ngo abaganga batanga imiti ariko ni Yesu akiza. Azubize. Abaganga baravura ariko ni Yesu akiza. Les médecins soignent mais Jésus-Christ. si bazobagakira bande bamugurutse ko mutabaronde mu bakoresha Raba African TV, Raba African TV hariho video nashizeko zerekana abantu umuntu yataye beki yari ifise ukunye kandi ubona neza ko vraiment jene namubonye avant agendera ku beki n'umugongo utanyiganga ariko namubonye beki yagufana uburofa nta muntu numwe ngaha mu gihugu cose amugurura ibimuga canka linda ndakwereke mana rindira Kristo rindira ubwo bushobozi mbega je nama nabajije sivyo urarushe nyene niyo wanyiteye uri kurumva ukuri rindira mbega ikibazo kimwe gitoye namandiko ndababaza ibitaro ngaho dufise abantu bagorewe mu bitaro sivyo kubera iki none batojayo bakize barya abantu bagorewe hakira uwizeye barizeye ugwaye imisi yose urabona uragwaye arizera bogenda bakabaza bizeye hanyuma bakabakiza uri kurumva Imana ikorera ku maformire yanyu ariko Imana ikorera ku bugombe bwanyu mwebwe jewe kuva aho yagiriye hajya kuri stade Kristo Ndikumana sindabana n'umunsi numwe igitangaza kihabaye ngo umuntu ngo yaragwaye ngo amaso ngo ntiyakanura ngo yahumunse sindabona ibimuga vya nuko atavishaka kubona kiretse babandi bagenda bacumbagira bari basinze bagenda bacumbagira kumwe babagira bakabatera intege ati ingo beki akayishira akagenda acumbagira kwa kundi nyene niwiwe vyari gushoboka koko reka ndakwereke example warabonye ujya mu tipe sinibuka igihugu avamo nyimba ava muri Benin nyimba ari muri Congo sinibuka yarafise ipasma mu maso ujya no mu Rundo ngaha nyene yego ujya no mu Rundo yarafise ipasma mu maso okay ijya deje uri kurara bijya ni cancer yo mu maso uri kurabiraba sivyo yego yavuze ngo urumva yavuze yuko byari byanse operation yumviriza kanguka cagenda muri operation birakunda nivyo ndabesha yavuze yuko abwo yarafise operation ahubwo yayisibije kugira ngo abanze participer muri kanguka muri concert none aho nyene nimureke kumpayurira ubusa ko yaje afise ibipasuma yongera bisubirana inyuma bige bipasuma avyimvye kujyanye n'isuri vyimvye kujyanye miracle yahabaye iri akaro gato cyane yavuze yuko yaje atabona umufasha ukuboko ariko yageze hajya anya arabona yaritahanya kano vyoshika akaba yaritanye ko tutakurikirana ariko mwavuye mu bintu by'ibijuju nk'ivyo mbe ndakubaza ikintu reka ndakubaza ndakwishura ko muvuga ko haba hari abavugisho ngaho bakorera ibitangaza mana jewe ndi president urabona no bafunga ahori izina rya Yesu reka nkwereke urabona Imana yararavye neza ntiyampico cubahiro yaba yarakimpaye jewe yego nobabwira ati nimunze ngaha uribuka warasomye ahantu muri Bible byabindi byaba by'abakonikoni yego bashiraho abapfumu bagashira n'abakozi b'Imana abavugisha n'Imana ba vrai n'abavugishwa na Satani bakabashira bakavuga ati jewe umukozi w'Imana akavuga ati nka yari yareka ndabahakarorera yaravuga ati je ngiramhamagara imvura yari imaze imyaka myinshi imvura itagwa ngira ndayihamagara abakonikoni nabari ngaho baragira ibyabo nawe akagira ibyuyu avuga ati imvura itaguye muce munyice arahamagaza imvura iragwa sivyo yego yaraguye ntiyaguye yaraguye kweri none hagiye itagwa ntibace bamwica none ko abo ngaha haraza umwe avuga ati koko avuga ati jewe ngira mpamagara imvura urana nko turi muci imvura ngira nsenge imvura izi je ndi declare kuri kamera kuva no munsi umuntu azi ko akoresha ibitangaza n'Imana vya vrai araza tuje kuri kamera ampinyuze nzoca nsaba ikigongo no mbega iyo Mana ikora ibitangaza
ko itamweretse basi yava ko aza gupfira abantu, ko itamweretse ko aza kuba accident kuri ETS. Bigana n'umwana w'umuntu nawe nyene. Nawe n'umwana w'umuntu. Voilà. Ikindi naco rindira. Urabona hariho revu n'izindi revu n'iyindi revu. Urumva? Iyo uri ni deep urondera Imana mufatanye gutya, nta kintu na kimwe Imana iguhisha, irabikwereka. Jeje nyene ndagafye rogoto, jewe koko jewe ndakanukanga nuko mugabo nta kintu kiba Imana itabinteguje, ari bibi ari vyiza ndabibona. Uri kurumva? Kandi yongeye mu ntege nke iyerekwa rirapunguka, sivyo? Kuko nzo kwemeza ko werekwa Imana yari kumwibira ibanga ibiza kuba hanyuma akitegura. Yitegura ibiki? Urumva? Ashaka tegura iki? Ama umugambi Imana nturanguke. Urumva Imana yashatse kwica barya abantu rero. Umugambi wa Kristo. Ariko ndagaruka ku kibazo nagize, kuko byarangiye akaseho icyo kintu cyitwa kuzimya amatara. Kuri garuke ku kintu cyitwa application afite muri Play Store yitwa Kanguka. Kugeza ubwo iyi application imaze kuba ikigirwamana cy'abari mu isi. Maze kuganira n'abantu nk'abangaye bambwira ngo uramutse urwaye jya muri telefone yawe ujye muri Play Store udownloading application yitwa Kanguka. Ngo kwishyira muri telefone yawe birahagije ko uhita ukira iyo ndwara. Ni ukuvuga ngo akanya application niyo yahindutse imana y'abantu, kugeza ubwo bavuga ngo n'ubu uyitunze muri telefone yawe ngo urahita ukira indwara yawe. Bigira bigende neza, bigira bigende neza, bigira bigende. Reka noneho dusenge Imana, dutangire ubusesenguzi bwacu. Data wera ukiranuka, uri Imana y'ukuri, uri Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Nta wundi wakubanjirije, nta n'uzaguheruka. Uri Imana ibeshejeho byose, ifite imyuka yose mu kuboko kwawe, ufite ibiremwa byose mu kuboko kwawe, kuko waravuze biraba, utegetse birakomera. None Mwami, ubu bibaye nka bya bindi by'i Karumeli aho Eliya yasabye abantu kuva mu rungabangabo bakemera Imana y'ukuri yonyine iyo ari yo. Niba bemera ibigirwamana babyemere, niba bemera Imana yo mu ijuru bayemere. Uyu munsi Mwami byongeye kumera nkako, aho abantu benshi bari mu rujijo, bari mu gukurikira Satani bazi ko bari mu gukurikira Imana. None Mwami, abo wagize ibikoresho byawe bizima bavuga ukuri kwawe nk'uko kuri mu ijambo ryawe, bigaragara yuko badahabwa agaciro. Ariko Mwami, ndakwingize kugira ngo uyu munsi uze wiheshe icyubahiro, maze Mwami Imana ijambo ryawe riciye mu bagaragu bawe b'abanyantege nke ribashe kumvikana Mwami, rishorewe n'umwuka wawe wera, kugira ngo abantu bave mu rungabangabo bamenye kuri Imana y'ukuri, kandi batahure icyubahiro cyawe, maze bikabeshya abantu, bigatuma babihombokera inyuma, bazi yuko bari mu kugana ku Mana kandi ari kuri Satani. Data, ngwino wigaragaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagenda twihuta. Nk'uko mwabonye ikibazo cya mbere cyabazaga kiti, ese Kristo ndi uw'Imana? Ni umuntu w'Imana? Ni umukozi w'Imana? Igisubizo cyacyo turakibona muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Haravuga ngo, nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Ndasubiramo,
niba atavuga ibihwanye n'ibyo jambo nta museke uzabatambikira. Uyu Chris yamaze umunsi wose ari mu giterane, ariko usibye kwigaragaza gusa, usibye ibikorwa bindi bitandukanye, nta kuvuga ijambo ry'Imana, ntabwo bigeze bavuga iryo jambo. Nyamara bukeye Hirukiya umutambyi mukuru abwira Shafani umwanditsi ati ntoye igitabo cy'amategeko mu nzu y'Uwiteka. Hirukiya ahera ko agiha Shafani umwanditsi aragisoma. Ni mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 22 guhera ku murongo wa 8. Nuko hanyuma umwanditsi Shafani asubira ibwami, atekereza umwami uko byagenze ati abagaragu bawe basutse mu masaha ifeza zabonetse mu nzu y'Uwiteka, baziha abakoresha imirimo yo mu nzu y'Uwiteka. Shafani abwira umwanditsi, Shafani umwanditsi arongera abwira umwami ati kandi Hirukiya mutambyi ampaye igitabo. Nuko Shafani agisomera imbere y'umwami. Umwami amaze kumva amagambo yo muri icyo gitabo cy'amategeko ashishimura imyambaro ye. Kuva 20:7 yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Alleluya. Abo rero basezeranye n'Uwiteka kuzamwumvira babikuye mu ijambo ry'Imana. Ese uyu mu apotre, uyu mu Chris yaba yarigeze asomera ijambo ry'Imana abantu nabo bagasezerana n'Uwiteka yuko bazamwumvira? Dekada ashwida, yaje kwerekana ibitangaza bye kandi reka tubishyire ahagaragara. Icya kabiri, ese yaba ari umukozi w'Imana? Matayo 7:16 Yesu arababwira ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ese ni gute abantu nk'aba ngaba 300,000 bateranira ahantu nk'aha, 50,000 bavuye mu mahanga, niba ari byo koko nk'uko uyu munyamakuru yabivuze, bakaza baje mu giterane nk'iki ngiki? Nyamara ahavugirwa ukuri kuzima, ukuri kw'Imana kuzuye ko muri iki gihe hadashobora kuboneka na kimwe cy'ijana cyabo. Ni ukubera ko byanditswe mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 murongo waho guhera ku murongo wa 3 havuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Ndetse n'umurongo wa 4, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Kuko batazaba bashaka kumva ukuri, bazaziba amatwi yabo ngo batumva ukuri. Suko ukuri kudahari, ariko ntibagushaka. Abantu ntibashaka kumva ukuri. Nawe uri mu kumva iki kiganiro, itonde kuko hari benshi bagira gutya bagafata ikibwirizwa cy'ukuri kuzuye kwa Bibiliya bakakireba iminota itarenze 5, nyamara bagera ku ntambara bakareba amasaha 3, nyamara bagera ku bindi byo gutukana n'iby'isoni nke n'ibindi bakabireba byose amasaha 3 agashira babireba. Ariko ikibwirizwa kirimo ukuri kirabarya mu matwi, ntibashaka kucyumva. Ntabwo bashaka kurenza iminota 5, nayo ubwo baba bakoze ishyano, babagerageje. Ariko amatwi arabarya, ntibashaka kumva ukuri. Reka nihute kugira ngo ntabarambira. Rwa mbere rw'Abatesalonike, rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo waho guhera ku murongo wa 7. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu ngubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu ngubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe,
kuza k'uwo mugome rero kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Tubonye yuko aho kwa Timoteyo ahangaha tuhabonye yuko banga kuri, none no mu Batesalonike naho nuko hatubwiye yuko abantu badashaka ukuri. Kubw'ibyo rero azemera uyu umunyabugome abahitane, si uko kuri kudahari ariko abantu ntibagushaka nyamara igihe intorezo igezwe ku gishyitsi cy'igiti, nimushaka mwihane hakiri kare, ntabwo bizaguma gutya. Nubwo uyu Chris Ndikumana yagize ibyago akaba nta gitangaza kigaragara yakoze, nta gitangaza na kimwe yakoze, nyamara kubabibona ntacyo yakoze, ariko kubo yahumye amaso bashobora kuvuga yuko hari icyo yakoze ariko nta na kimwe kigaragara. Niba kigaragara, niba ari icyo yakoze, uwakibonye azabibwire koko yamwemereye umuriyoni. Reka turebe rero mu byahishuwe igice cya 13 umurongo 13 hatubwira yuko usibye n'ibi ngibi byo kujijisha byo kubeshya hari igihe bazanabikora ibitangaza bigakoreka ariko si cyo kizaba kivuga yuko abebewe n'Imana bari mu kuri. Byahishuwe 13:13 kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Haleluya. Iyo besha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ikindi rero impanda zirindwi muvandimwe Chris, Apotre Chris Ndikumana, nshobora kuba Ndikumana, mumbabarire niba haraho nakoresheje Nduwimana, ariko ni Ndikumana, Chris Ndikumana, ntaza kuba nabivanze. Rero muvandimwe ndagira ngo nkubwire, mujye nkwemereye ibitabo bivuga kuri igitabo cya Daniel n'ibyahishuwe kugira ngo ugisome neza umenye iby'izi impanda zirindwi. Ntabwo ari iki ngiki muri mu kuvuza, oya, iki muri mu kuvuza ntaho n'ikirumbeti nivuvuzera nk'izindi, ntaho nigihuriye n'impanda zirindwi zo mu byahishuwe igice cya 8. Izi mpanda zirindwi zo mu gice cya 8 cy'ibyahishuwe zituruka ku gice cyaho cya 5, ndumva ari icya 5, kuva ku cya 5 kugeza ku cya 8 habanje kumenwa ibimenyetso bifatanyishije igitabo kiri mu kuboko k'Uwiteka. Icyo gitabo cyari kirimo ibimenyetso byari bigifatanishije, nta muntu washoboraga kubimena wenyine usibye umwana w'intama watambwe ku bwacu ari we Yesu Kristo, niwe wabashije kumena ibyo bimenyetso. Nabyo hari icyo bivuze, ntabwo nabisobanura hano, byaba birebire cyane. Ndetse n'izi mpanda zirindwi ntabwo ndi bigusobanurire, ahubwo wowe tegereza nzaguhe ikiganiro gikurikiyeho kuri izi mpanda zirindwi icyo zivuze. Ntabwo ari biriya mwakoze, oya, ntabwo ari biriya. Reka dukomeze n'ibikurikiyeho. Icya 4, kuzimya amatara byaba bisobanuye iki? Kuzimya amatara tubibona muri Yohana igice cya 8 umurongo 12. Yesu yongera kubabwira ati, nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kwa Chris Ndikumana ntabwo bakeneye umucyo mvajuru ari wowe Yesu Kristo. Kiriya gikorwa bakoze ni ukwirukana umucyo wo zuba ryo gukiranuka ari we Yesu Kristo, bakihangira gukiranuka kwabo.
ni ukuvuga ngo turiya dutoroshi bacanye, ni ukuvuga ngo ntabwo dukeneye gukiranuka kwa Kristo, dukeneye gukiranuka kwacu bwite. Ntabwo dukeneye umucyo uva kuri Yesu Kristo, dukeneye uwacu bwite twishyiriyeho. Nuko rero kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ntabwo ari njye mbivuze, ahubwo mbisomye mu Baroma igice cya 10:3. Iby'impanda esheshatu rero nta kintu ndi bubivugeho, ndetse n'impanda ya 7 ntacyo ndi buyivugeho cyane, ahubwo ndavuga ibijyanye n'ariya magambo avuga ku mpanda ya 7. Ndavuga impanda nk'uko yabivuze, ndetse no gusakuza. Ariya magambo, reka mpere kuri ariya magambo. Niba avuga mama ngo viens, niba avuga ngo viens, niki yahamagaraga ngo kize? Turaza kukireba mu kanya gato. Niba se yaravugaga ngo yes, nabyo ni password ituma imyuka iza ari mu guhamagara. Yaba ari viens, yaba ari yes, byose ni password ituma imyuka ari mu guhamagara iza. Reka baho urugero. Muri 92 nari mu ishuri, nari muri segonderi i Butare. Hanyuma haza umuntu aza w'umumagicien, yakoze ibitangaza bimwe twagiye tubona, akajya ahekenya inzembe, akazihekenya akazimira, turabibona. Noneho atangira kujya yijomba igikwasi, akagicisha mu munwa yasamye, akagicisha mu itama rimwe, akagikomezamo imbere mu kanwa, akagisohorera mu rindi tama. Ibyo twarabibonye. Ariko hari amagambo yaravugaga ngo Jerusalem, la première cimetière générale, donnez-moi puissance, Zubaria, envion vitesse. Natwe tugasubiramo ngo vitesse, envion vitesse. Ntabwo navugishijwe kuba navuze la première cimetière, kuko niko yabivuze, nubwo ari no masculine, ni le premier cimetière, kuko ni no masculine. Ariko we yavugaga la première cimetière générale, donnez-moi puissance, akavuga ngo Zubaria, ati envion vitesse, envion tukavuga ngo vitesse. Iyo twavugaga ngo vitesse, icyo yakoraga cyarakundaga. Ariko noneho yigeze arimo kwijomba igikwasi kugira ngo gihingukire mu itama rindi, yarakijombye, yaravuze ngo envion, twanze kuvuga, arababara, akijombye arababara, arakomereka, ararakara cyane, aradutuka, kubera yuko password yuko twagombaga kumusubiza. Noneho iyo myuka duteyemo ikadutera ahari kutabona ibyo ari mu gukora, noneho cyangwa se bikamufasha muri ubwo bumaji bwe. Hanyuma siko byagenze, twaramutengushye bituma akomereka. Rero uyu nawe aya magambo nayo kwibazwaho. Ibi bintu yahamagaraga mu byitondere, tugiye kubirebera hepfo hariya, nk'uko yabyivugiye ubwe, Rero icya gatandatu ni ruriya rusaku. Ruvuze iki? Kuki yababwiye ngo baceceke? Muri iriya silence niho imyuka mibi ikorera. Kuriya guceceka, imyuka yari irimo yitegura gukora. Noneho mu gusakuza, iyi password yo gusakuza ni nka ya yindi nababwiye wa magicien yakoze. Nabo rero gusakuza kwabo niho harimo password, kugira ngo ya myuka mibi ibone uko ikora, baba daimoni babone uko binjira mu bantu.
niko byagenze rero, kandi byabaye mu mwijima kuko Yesu yavuze ko tugomba kugenda hakibona, tutagenda kuko ugenda mu mwijima arasitara, kandi ugenda mu mucyo ntasitara. Rero imyuka y'umwijima n'ubundi ikorera mu mwijima, nicyo cyatumye bazimya amatara. Rero ahangaha uru rusaku rwabaye nk'urwa bandi b'i Karumeli, bahanuzi baba bari 850, ndetse n'Abayisiraheli bari babafanaga. Mu gitabo cy'Abami igice cya mbere cy'Abami igice cya 17, ngira ngo niho wabisoma, hanyuma ukareba uko byagenze. Iki gihe rero ngo barakotsora. Ahangaha niko bivuga, barasakuza cyane. Ngibi ntimukagira ngo biri kure, handitswe ngo tujuru, handitswe ngo mujye mukoresha, handitswe ngo ngibi birahari, musome murabibona. Ndetse twihute turebe icya karindwi. Yaravuze ngo, ngira ngo mwamwumvise, aravuga ngo turaba dukoze ikintu gikomeye mu isi y'imyuka. Ntabwo mubeshyera. Niba ugira ngo ndamubeshyera, usubize inyuma wumve ngo turaba dukoze ikintu gikomeye mu isi y'imyuka. Reka turebe iyi myuka mu Befeso, ndetse turakijyanira rimwe n'iki ngiki yavuze ngo Lerie Celeste, ahantu ho mu ijuru, imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Lerie Celeste, ahantu ho mu ijuru. Reka turebe mu Befeso igice cya 6 umurongo waho wa 12 uko havuga. Haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Beneda, ibintu birakomeye. Abantu barabiyereka yuko bari mu gukorera Satani, bakabibabwira, ariko ntabwo mwumva, ntabwo mushaka kurondora ngo mujambure mu magambo bababwiye, mwumve ukuri kwihishe mu binyoma, cyangwa se ibinyoma byihishe mu kuri. Nubwo numvise nta kuri na kumwe guhari, none barababwira ko bakorana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. None mwarangiza mukavuga ngo ni abakozi b'Imana, kandi yarabyivugiye. Aravuga ati turaba dukoze igikorwa, ikintu gikomeye mu isi y'imyuka, imyuka ahantu ho mu ijuru, y'ahantu ho mu ijuru. Reka turebe iyi myuka nubwo tuyibonye hano, reka twongere turebe. Tumaze kubibona, ariko reka turebe no mu Byahishuwe 16 umurongo 13, hatubwira iby'imyuka itatu isa n'ibikeri. Ariko noneho ku murongo 18, ku gice cya 18 umurongo wa 2 w'Ibyahishuwe, haratubwira ngo arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Bavandimwe, mwongere mutega amatwi, ndongera musubiremo uyu umurongo. Aravuga ati, arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ubwayo ni ikibazo, ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni. Nk'uko hano yabivuze, aba badayimoni ndaje mbavugeho mu kanya, ni naho duherukiriza. Aba badayimoni, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Uyu Kristo ubwe yarabyivugiye, ari naho tugiye gusoreza. Toze tureba iri jambo yavuze ngo hari abamarayika bari hano bashaka kwigaragaza. Hari abamarayika bari ngaha bagomba reka ne kubisubira mu rurimi rwe, ntaza kuruvuga nabi, reka mvuge uko bisobanuye mu Kinyarwanda.
yaravuze ati hari abamarayika bari hano bashaka kwigaragaza. Abo bamarayika bigaragaza ni bande? Aba bamarayika bigaragaza ni bande ko abamarayika b'Imana badashobora kwihishurira abantu bidategetswe n'umwami Imana? Abo bigaragaza ntabwo biyerekana nk'abantu, ntabwo bashaka icyubahiro. Abamarayika b'Imana ntibashaka icyubahiro nk'abantu. Yosuwa ubwo marayika yaramuhagaze iruhande, yashatse kumuramya, yikubise hasi ngo amuramye, aramubwira ati reka da, uramenye uramye Imana yonyine, aye ndimbata nkawe mugenzi wawe, uramye Imana yonyine. Kandi nyamara yari Mikayeli. Itondere iki kintu. Abamarayika bashaka kwigaragaza, barwanira kwigaragaza nk'abantu. Ibyahishuwe 12:9, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Ngabo bamarayika rero bashaka kwigaragaza Kristo yavugaga. Ngabo ni bamarayika bamanukanye na Satani, nibo bigaragaza, nibo bashaka kwigaragaza. Reka turebe uburyo bigaragaza rero. Sasa tugiye kureba uburyo bigaragaza, turebe n'izi nzozi za koko. Muzambabarire mu mumpere iki kiganiro kugira ngo arebe ibijyanye n'indoto ze ko ari ukuri. Indoto ze ni ukuri 100%. Kubera iki? Zihuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka turebe ibyazo rero. Ikintu ndi buvuge kuri koko, kuko ntabwo ari cyo naje kuvugaho, kubera yuko ntabwo nshaka kuvuga yuko ari mukuri cyangwa atari mukuri. Ibyo nta buhanuzi bwe numvise, nta buhanuzi bwe numvise, nta jambo ry'Imana, ariko ibyo numvise bikeya ni ukuri. Ariko ibyijyanye n'inzozi biranashoboka yuko umuntu yakwerekwa cyangwa agahanura ukuri kandi atari umuntu w'Imana. Turasoma amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze cya Ellen G. White kuri page yaho ya 87 na 88. Hari amagambo avuga ngo byinshi mu byavuzwe ku iyerekwa ryo muri Kanama 1850 ryo mu gice kivuga gutwarwa intekerezo mu buryo bw'amayobera byatangiye gusohora kandi n'ubu biri gusohora. Nabonye ko bidatinze kuvuga amagambo arwanya ibyo gutwarwa intekerezo bizafatwa nko gutuka Imana, kandi mbona ko uko gutwarwa kuzarushaho kuba gikwira. Ibi byabaye mu 1850 nibwo uyu muje w'Imana yabyeretswe. Birarushaho kuba gikwira. Aravuga ati neretswe kandi ko imbaraga za Satani ziziyongera, kandi na bamwe mu bayoboke be bindahemuka bazagira ubushobozi bwo gukora ibitangaza, naho byaba kumanura umuriro mu ijuru mu maso y'abantu. Neretswe ko hakoreshejwe gutwara intekerezo z'abantu no gutuma baba nk'abatewe ikinya. Abo bapfumu bagezweho bazigana ibitangaza byose byakozwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu benshi bazizera ko imirimo yose ikomeye umwana w'Imana yakoze igihe yari ari ku isi nayo yakozwe n'imbaraga nk'iyo. Nabonye ko ubuyobe bwo gutwara intekerezo z'abantu bugenda butera imbere cyane, kandi ko biramutse bishobotse bwayobya n'abatoranyijwe. Nabonye ko abera bagomba gusobanukirwa byimbitse ukuri kw'iki gihe, kandi bizaba ngombwa ko uku kuri bagukomeraho bagukuye mu byanditswe. Bagomba gusobanukirwa nuko abapfuye bamera. Umva rero inzozi za koko ngo zirasohora kuri page ya 88. Ku isuri ya 3 haranditse ngo nabonye uburyo ubu bushukanyi bwari buri gukwirakwira mu muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi rirerire, gari ya moshi, train, nk'uko koko yabivugaga train, gari ya moshi.
ryari rirerire cyane, ryagendaga ku muvuduko nk'uw'umurabyo. Marayika yansabye kwitegereza nitonze. Nahanze amaso iryo gare, byasaga naho isi yose yari muri iryo gare, ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Reba nawe bari abantu bangana kuriya, wababonye, subiramo urebe mu mashusho, urebe abantu bangana kuri 300,000 ahantu hamwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni stade zigera muri 10 zijyamo abantu benshi. Marayika yaravuze ati, bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. Maze marayika anyereka uwari utwaye iryo gare, wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari mu igare bari bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Nahagaritswe umutima maze mbaza umumarayika wanyoboraga uwo wari utwaye uwo ari we. Yaransubije ati, ni Satani. Koko wumvise gusohora kw'inzozi zawe? Satani niwe utwaye igare, yigize nka marayika w'umucyo, yigaruriye abatuye isi, birunduriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ikinyoma, bityo barimbuke. Uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro ni umuhanga ushinzwe kwita kuri iri gare, naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda abakenera. Mwibuke abari kumwe n'uriya mugabo, mubibuke, kandi bose bagenda mu muvuduko nk'uw'umurabyo bagana mu irimbukiro. Nabajije marayika niba nta muntu n'umwe usigaye. Yansabye kureba ku rundi ruhande, maze mbona itsinda rito ry'abantu bagendaga mu nzira ifunganye. Bose bagaragaraga nk'abantu bashyize hamwe rwose, bomatanyijwe n'ukuri, bakoze amatsinda. Marayika yaravuze ati, marayika wa gatatu ari kubateganyiriza hamwe kandi akabashyiraho ikimenyetso, bagakora imiba izajya mu kigega cyo mu ijuru. Iri tsinda rito ryagaragaragaho ibimenyetso by'imiruho, bisa naho rwose byanyuze mu bigeragezo bikomeye ndetse n'intambara. Byagaragaraga nk'aho izuba ryarasiye inyuma y'igicu maze rimurikira mu maso habo, bituma bagaragara nk'abaneshi, nk'aho intsinzi yabo iri hafi kugerwaho. Iri tsinda rero, impamvu ndizanyemo ni uko uyu muja w'Imana yabonye yuko abantu bose bahombokeye muri ririya gare ry'umwotsi ritwawe na Satani, agira ngo abantu b'Imana bose bashize, abura n'umuntu w'Imana n'umwe. Urebye muri kiriya kibuga wagira ngo nta wundi muntu w'Imana wasigaye inyuma ataragiye muri kiriya kigare. Nyamara barahari, hari itorero ryasigaye, hari abantu b'Imana basigaye batigeze bajya hariya kandi batiteguye kwakira biriya binyoma. Amagambo tujye gusoreza aravuga ngo, nabonye ko Uwiteka yahaye isi amahirwe yo kuvumbura uwo mutego. Niba nta kindi, iki kintu kimwe nicyo gihamya gihagije ku mukristo. Ni ikihe? Icyo gihamya ni iki? Ni uko nta tandukaniro ryashyizwe hagati y'igifite agaciro n'ikibi. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yigeze ikuraho inzira umuntu yayoberamo. Iyi mitego ya Satani yateze kugira ngo umuntu ayiyoberemo. Ushaka kuyoba azayoba, nushaka kuyoboka Imana izamuyobora. Niyo mpamvu rero dukwiye kwitonda bene data, dukwiye kwitonda cyane, kuko Imana ntabwo yakuyeho inzira ibangikanye n'inzira y'ukuri, inzira y'ikinyoma ntabwo yayikuyeho, ahubwo itanga umuburo. None uyu muburo urawumva cyangwa ntuwumva? Urawizera cyangwa ntuwizera? Niba utizera ibyanditswe byera, komeza muri iriya myuka y'abadayimoni. Ariko niba wemera ukuri kw'Imana, izera ukuri, we guheranwa n'inzira n'ikigare kijyana abantu kurimbuka. Uyu
umugaragu w'Imana nawe niba ari umukozi w'Imana simbizi, witwa Mbayahaga, nawe yavuze ikintu gikomeye, avuga uburyo uyu Joshua bamusangaga muri Nigeria akabaha ububasha bwo gukora ibyo uyu mugabo yakoze, nubwo akiri ku ntango ataragera ku rwego rukomeye, ariko ntabwo byamubujije gutanga ibitambo by'abantu kugira ngo akure azamuke mu rwego rukomeye. Ejo bundi muzamwumva, kugira ngo mwumve neza yuko ari Satani biri inyuma, muzamwumva yazamutse mu ntera, kubera ko ibitambo yatambye birahagije kugira ngo abashe kuzamurwa mu ntera. Reka nikomereze kuri aya magambo asoza, aravuga ngo kuri paje ya 90 isubi ya 2, ubu atera abatuye isi kwizera ko Bibiliya itahumetswe n'Imana, ko ntacyo irusha ibitabo by'amateka. Umva aya magambo ngo avuga atyo abumbatiye ikindi kintu cyo kuyisimbura, ari cyo kwigaragaza kw'imyuka. Niyo mpamvu mwabonye atigeze asoma ijambo ry'Imana umunsi wose, mu masaha y'umunsi wose, bikanda bigera nijoro birindiriye kuza kumanuka kw'imyuka mibi. Ntabwo basomye ijambo ry'Imana. Kuriya ni ukujijisha, yasomyeho akantu gato cyane k'amasegonda, amasegonda nabyo abica hejuru. Nyamara yagombaga gusoma ijambo ry'Imana cyane. Ahangaha ntabwo bariha agaciro, kuko baba barisimbuje kwigaragaza kw'imyuka nk'uko yabigenje. Rero bavandimwe, nimuve mu burungabanga, muve mu gihirahiro, nimureke gutwarwa n'imyuka ibonetse yose. Mwizere Imana yatanze ijambo ryayo, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke utazabatambikira. None baraza barakwizeza ibitangaza. Mwumve ibyo Mbayahaga yavuzemo hano muri iyi video, nimubyumve neza. Hano kuki mukunda ibitangaza? Bibamarira iki? Ko nta kintu bimaze, ko nta masezerano atari muri Bibiliya, ko ibyo bibamarira iki? Bavandimwe, ndakwinginze ubugira gatatu, uva mu bitotsi, ukugenza ari hafi, va mu iroro. Wakwisomeye, niba nta bushobozi ufite bwo kwigurira igitabo, ngwino nkiguhe, ariko we kurimbuka uzize kudasoma. Niba ufite kandi, fata igitabo, ngwino nguhe igitabo usome, we kurimbuka uzize kudasoma. Muvandimwe, emera Yesu akuyobore, emera uhabwe ubugingo. Reka umwanzi Satani ye kuguherana. Uyu munsi ndashaka kuburira bene data bo mu matorero atandukanye ya giprotestanti, ndetse n'abandi batagira aho basengera. Abo bose nibo baheranwa n'iyi myuka, kuko batajya bashobora gusoma. Nubwo abasoma nabo abatera mu bwenge bwabo, ariko afite uko abatera, ariko abadasoma abaterera mu kudasoma, akabajijisha muri ubu buryo. Bavandimwe, ntabwo mwakwemera mukayoborwa na Yesu? Emera Yesu, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabwo ari mu myuka, ntabwo ari mu kwigaragaza kw'iyi myuka kw'aba badayimoni, ntabwo ari mu kwigaragaza kw'abadayimoni. Yesu akora ku mugaragaro, araguhamagara ati ngwino. Kuki utaza? Nshyize nimero yanjye hasi aha, kugira ngo niba wumva ukeneye kuva mu byo wari urimo, kuva mu bujiji wari urimo, umpamagare, hanyuma ngufashe gusenga kandi ngufashe kwiga ijambo ry'Imana. Niho amakiriro ari honyine, mu kuri kw'ijambo ry'Imana niho gukizwa kuri honyine. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Ntabwo ndi bubahamagarire gukora bya bimenyetso, mukore bikwiye. Niba wumva ukeneye kubana natwe, ubikore. Niba wumva udakeneye kubana natwe, ubyihorere. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu.
amena, kuko nzi neza ko utagenda utiyandikishije muri uno muryango. Reka dusoreze ku isomo riboneka muri Yohana igice cya 8:44, turebe impamvu aba bantu bapfuye, impamvu aba bantu 9 ndetse 8 bagakomereka. Impamvu bapfuye bishwe n'iki? Nuko igihugu cy'u Burundi kitagira polisi zicunga umutekano, zari gucungira aba bantu bose umutekano. Nuko se arabaswa mu gucunga umutekano ku buryo batagombaga kumenya yuko ahangaha ahantu nkaha ngo hari huzuye ambulance na Croix Rouge n'iki byose, batagombaga guteganya yuko hashobora kuza kuvuka ikintu nk'iki ngiki? Oya, ahubwo umva impamvu ni iyi. Yohana 8:44, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ni umwicanyi kandi guhereye kera kose. Urumva rero Yesu yigeze kongera no kuvuga ngo nta kindi cyamuzanye usibye kwica, kwiba no kurimbura. Nibyo rero byamuzanye. Atabonye abo bantu bapfa ntabwo yaba ageze ku ntego. Usibye no kwica abantu mu buryo bugaragara, bariya bo bararimbutse rwose, yarabarimbuye. Ariko noneho akeneye no kurimbura abandi mu bintekerezo, kugira ngo abantu bazapfe barimbukiye mu kimodoka cye. Nyamara hari abavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana. Ibyo rero nabonye yuko icyatumaga bibasira itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, kuko bemera Bibiliya yose, bemera ukuri kwa Bibiliya kose, ari uko koko noneho naje gusobanukirwa impamvu iragaragara. Niba bemera uyu nguyu ko ari umukozi w'Imana isumba byose, kandi ibyo akora rwose biri mu murongo Imana ishaka, ubwo ni ukuvuga ko bahabanye n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7, koko ndabyemera. Ubwo nyine nahise numva nsobanukiwe neza impamvu babivugaga. Namwe murazisobanukiwe, namwe muhise muzisobanukirwa rwose, ntacyo ndengejeho. Reka dusenge Imana. Uwiteka urakoze cyane kuko waduhaye amahoro, ukaduha umutekano mu gihe twari turi muri iki cyigisho. Ndagusabye Mwami, kugira ngo uzakiyobore ku bana bawe bazagitega amatwi, uzabarinde gusimbagurika, uzabarinde kureba akantu gato katashobora kugira icyo kabafasha. Uzabahe kukireba cyose bacyumve neza, bagicireho iteka ariko bacyumvise. Kandi Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo ubavane mu iroro ibitotsi byisha, ubashyire mu mucyo w'itangaza, kugira ngo babone agakiza, binjire mu buruhukiro wateguye, maze Mwami bakwemere, bakwakire nk'Umwami n'Umukiza wabo. Ubabumbakire mu gituza cyawe, maze ubakize, kugira ngo nabo bazabone ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, Umwami n'Umukiza wacu, amen. Wahuje none ubona yabafashije iki none? Umenga umuntu nta gaciro afise. Ahandi hantu bindira apana uvuga nka bya bipfafa by'iwawe ngaho. Gupfa n'ibisanzwe none koko. Ibisanzwe burya yari mama wawe yapfuye, ubu uri kuravuga iryo jambo. Imana ibababarire. Reza abavandimwe, twunamira aba bantu bose bapfuye bazira akamama, bazira kwishakira inyungu kwa bamwe ndetse no kwiharisha icyubahiro. Ibyo rero nta kintu byatugezaho na gitoya, usibye kukurimbuka kw'iteka ryose. Nyamara nta n'umwe nifuriza kurimbuka kw'iteka, ahubwo ndabifuriza kuzabona ubugingo. Uwiteka nabagirire neza. Shalom shalom.